ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Sianga masaa itatu ni nusu masaa ma Afrika umeloni wa show musese mwendo wa kalivu nini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo muthenyani umonthi muthenya wa kana wa matuku miongo ile na nyanya mamoi wa kenda nye nita wa masikitaka ulo kuningile Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Dinda ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi ala tukumbanesie ni vamwe na Bia nwende kwikumbila enende alama tume alelo wangu ni kuthino kumana na kiaho cha NCO kwithiwa kitathela. Spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Katisia Easia ngusanisio cia utongoi wako ipa mbungeni ya Kitui sumanitie na kwema kwati ya miao. Ayumbe kukulwa meki mauswanio maseo ma enendi lame udhokumine wa mbunge muno lame uvitukithia mea mbungeni. Na serikali ya kaunti ya Kitui kumia kitheka cha eka ile kila kiutumika kwa kakoti kauntini ya Kitui. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chaingi. Itinawa ataalamu maukune kiliwanzeve kuweta kanani kwithiwa kuikosi wa mbua nene wenda El Nino inende ala matumiale luwa kumasokoni wanguni kuinu mena uya mwingi itinawa mwako wa kiao cha usiwanziu wa enziu kukwama kumana na athukumi kwithiwa mate aive vandu va kilungu cha miei 5 ekaliayu makunwanite metho na mbanga kulilikano kanano kenda mwako wa kiao kiwa mbiwe bewa enende miongo 3 ni maisi ya mathayumo usini u itina wangale ilaya makuite kusovoka usini u ndambukane situ nitwa manyakana athukumi ama vikie kwithiwa maikolasium uya wo kumana na kwithiwa mate aive 90 nilivoti yake Lina Musangi. Kabindani kai nenzi mende na kuyumba ni sembua nene ya El Nino enenzi na munala matumia lelo wa kumanguni kuthinu maina kindu cha kutania uni kumana na mwako wa kia usi wa enziu kukwama nitwa tambuka usini uwa enziu na ula wilelu ni wa kumanguni kuinu mwingia kati na ula tuwakusia kana thukumia lama na thukuma mwako ni waki ukiita manati ya wiki lembetu ate wasungi wenda watchman matito mosunga kiao ki itina wakunene na enenzi kisioni kini malisa kana thukumi ata mekalite 5 mate kwivo kindu kila kina tumisumo kutia wea ni bakuvina chao kino kya enziu pala ambapo tuunena kuma last week ni kiaungamie na kiaungamie ni kwithia contractor ndaivite for the last 5 months athukumi ni malete kwivo vyona makola wea ni kwithia maiva wa na baithwa na mathina mengi pio kuthi wea ni no kuthi andu kwivo ibile wa bano youth meitu ni mendete wea lakini okwa no twili tukwato Mauvoo ni kana mwene wea ndakwiva youth ne sasa ingi kwithia mundu ni wetu wa wea bandu bangi na kombea ivila iva lanji chawa kwithia ni mevito na hivyo kuno ndotona patonya kwithia ve challenge nyoto ukula cia wethia ni patonya kwithia ve na mathina serikali CCA withia ni acicia ona ala mothukuma withia no makwata kindu kisio mundu no akwata lunch no akwata breakfast na ye kama zabu make no eno cha kindu musi yuti na mathina no ekali ayu ni meweta tamena wia kabindani ka twendete vinda ya mbuani na vala taalamu mama waliokumanzeve meweta kana kukakusiwa mbua mbingi wenda El Nino nondo akwithia tuizimbue El Nino yuko tutila wa upatonyeka serikali yetu tethesie tuikwenda kwasa mathayo wangi undu tuonie enziu yukuwa andu maitu maingi nitukwenda this time at least tuone change na withia nituona andu atongo mitu nimende no sisi angali kwenu yaitu Watauni matola mate contractor wake auki na ula wisikanita kiu contractors kwa kila meweta tauthukumite mbulova mana kumaselese musala thukumivalaki kitamba ikiti mwako wake auki 2021 ni
tuokie kwa tambanga nene muno ya usiku kutupia andu maitu na tuona serikali yanzia kuzetambia kupasovya lakini kuma ile yanzia usovya ni kwithitwe kuona challenge when it comes to speed you to nino tutakuwa beno el nino yokite lakini twatoto sisia tuona pena pende kwithwa be slow kwa non tunatarajia nundu ima tukumendete bi imongela kuweta kana TV ndayambe kiauki kwa kuvala mekuelesa tavai contractor ungi na ulota amina mwaka kindu kila meweta taki umeke wia na munoka vindani kato elekele mbuani El Nino matuku mavutho mokite tuikula sia our MP nundu MP witu etwa mukasanu until na contractor ula withi twanga mete kiauki nikananga withi nikiaso kwa mitukila itonya kana nikwithia twasisia mbua itality almost a week ithi ni atwika na mbua esu yamina kwithia ni atwika kiao kiu actually wiola wonze utethetwe withia watwika wa mana na twambio ingi wana na last time twethiwe ona thina wa muremba usu nikumana na kivale makule ndongo ilikile na kwikithe kana mwene kandarasi ni wakalata mwako wa kiauki yuni watu kula sia last time kiauki no nikioseto ni contractor la wosete na kioka kiakangwa u aongamise pilo imwe na uyozu wa hata waongama otwende wethi ayu contractor tu uyozu wake ni wathela na contractor wake lolo no kionengwe uyono ambie kwa kuomba pilela ya hivyo na akiana ambize we wake na first time akwambia uyozu aimo kasanu pio tokumina uyozu lakini yuno kuona babikie bandu nake nitawaemiwe ndio kula cha serikali tafadhali wethi ni mandeli na mundu wa muthemba uzu niki nikwithia mbua iba kuvekuka engineer Seno ni waungamie mwako na ulota nenda unena kisevene ni waweta kana contractor tawambia mwako matuku 5 mwini wa kana mwaka muthelu volova ni kuthela mwini wa 10 matuku 5 mwaka vala kiao keke kwa ilungu ya Mei 18 engineer ni wongela kana mbikia yuwe ulotho kumeitwa ni kilungu kia miongo ena netatu katuna nyanya yulua iana vandu va Mei 17 na unusu engineer ni wangala kanambikia yuwe olotho kumeitwa ni kilungu kia miongo ena netatu katona inya yulua iana vandu va Mei 17 na nusu utaunu umbula kanatho kumimethitwe moseleswa misala yo kumana na kuseleswa kwa ndivi wenda kuseleswa kwa interim payment certificates si enzi withitwe na nguma nzoku ya kukua ndo ivindani ya mbua na wala mwe 12 mwakani wa 2021 tukuona watu isengali ya skulu na kumana na ngali kusovoka usini mbewa mathai 3 ni mai vandu ni va yengeni wa muliki wa mwakani wa 2018 mwini wa kana na wala watu isengali muthemba wa probox ila ya kuite andwana na mwanzo mavikia kuse mathayo moiti na wangali kukua ni kiwu kia kati wa siko ingi nze yume na wia kanambua El Nino tetonya kumaiya mathayo mwisioni munene uvamuna kutamba ikio kuikisioni kivala methitwe maulazimika kukoma utewa metele kiwu kuolekanga na kenda kukela ndumengi muno vano kiao niki yukwa kweli twetelo ingi andu maitu makwa niwe tukwitha tukwaza twengi ndio kula cha serikali kwa unyenyekevu mose atua ni kananga withi kiao kino kina kitwe ni mbua na kithe ni kia kasani wakwa mitukila itonyekana ni kananga twikezo kwa tambanga tela tunakwatite last time Guripote Vilingi wa Mauvoo kumava kiao ni kia wa enzio wa udini yangu ni mwingia katika kaunti ya Kitui Nilina Musangi Hende muve mwana mundu Ilina Musangi akatusongina mbe tukunikile Mauvoo kuma kaunti ya Masaku na serikali nne kwisilia muve wa kana ukuina waki wa malelu mandwani wa kera niendeka kosa matambia mame tuki na kuvingwa kiao cha kuma kadhiani kulikaka ngundo kaunti ya Masaku kilaki usini wadho wake enendi ala matume yake ya okima wetakana chambe usevwa mwini wake limwakane na kuvikia muthenyani omundi kiaisa uvingwa na matambukite kana mitambukileyo ni thitwe na muisio na mathina vatensia inginzeo matona ukilanilia ama weta ethi wambua ni kuvika kiao kikite kivungwa ni meosa matambia na kukivungwa ni kwithiwa mesela ungua kiao kana mesela usini ungua kiao ki na ivinda yambua vethi wave na kiwu kingi na kulitia mathawi mo misioni livoti ya kebo ni motisia
Nendela matambuka katikati wa kisio cha Kathiani na Kangundo kaundini ya Masako maritaka na miendeleo yithitwo na thina itina wa kiauki kwithiwa kiakawa latwa huterula mesela kana ungu ya kiauki twende na kwanangika. I beg you ni mweso bamoke moto binguye kiao tondo ju wasizia muendelela tuke uthiajo daivanjo ni lazikiro basi yake ngana mundu ndaka esile ote wa pale kiao kiotete wa kikeselwa siti ya ene mbenze ni bandu ba notoputi ba tukitete ose uwo una to kino no bo tumoda tu isela no bo kila kindu gisela na ju bizange wetira apitela bo ndo na dire ba ile neza oyekinelelo uyethia pe posoka no to na umi yabu na ni laizi muno peli kuumia umezi wa meweta vikita muthia evinda ila kiao kikithitwo kiiseuvwa na makethwa meteleta muno kukivingwiwa na kuona monyama wala makwatite makethwa mateno ndungi matonya kwika twenda patonekana kiao kitu vingwiwe nunu cho chathelile no sio moisi akosio siando kolika kiao ni chiele na actually no to thiuro yo mesi ipinda yu ya twewa kiao kiambo ngithio kyo mitenele inenga na yo ngithio kiao kinywe na to mesi na mitenesi ya thelila kiao kia vingo kwitu kulia patoneka kwandaya tutono kuvingwa kiao kuvingwa kwa lelo na kutumia malelo mathuku maweta kuvingisita maundu ma mitambukile vamwe na lama utandithia vatangi makila muthenya maitumia ngala manene kwenise mawendi moka na mitambukile yo ithia maundu ma biashara bakathiane maimengi nondu baisaiza mali yoba anengi kuma urio kolia serikali wa Kenya rutetheze kutubinguya kiao none agito tonondo kona biashara zito no laisi wana mwazizia baundu ngali ziobeta ondu mota ziobeta no strain iye ngithana lolika tweke aba na weta zenzao mutetheze wala mutona bakaria ndetheta thithene kama nondu wake hao anatethea na bina na tula nondu na thina tukwatie thio muingo kamwana taminokuya ciendo kwa hiyo babe na thina muinge bazio nyondo bekwekwa wia munene wa enenthea ni kana ithwa mbua ni kuwa lelo yuta muvingwe wethwa na thina munene wa miendele tena vandu wange matonya ukilanilia kwa mituki na lelo kuendea na kwanangika maiweta kana moni meyumbanite kuvingwa kiao ki ethwa kivingwe kwa uwa diversion la twa pingwiwe ije sileka ida ya ndaka na oyo no si otolikela na ba isila be da bekiwo kwa uwa twa pingwiwe kiao ni tupangie kana etu ivingwe kwa tukata bina tupingwe kiao wasisia ngalikweno ya kiao ni tona uwete wasara kiao ke bala yake le kitue ke ngalikweno ya muingo wa Kathiani pale ndaibanjo ngalisikia isila kiwuju jone kiwujire kimilite na kumire na ngalikwa ya muingo wa Kathiani jelekela buna mwezi neza kiwu kita wakinza ndi kitemayo zimbidi ba uyenza na mituki undu batoneka na kithinzwa kinze baka kitue keke ngalikweno wizethia munako niyo ya mana serikali ndu angela methitwe maikunika muno ni meoma masukulu na withi na munene kwa manyua kuthima sukulu ethwa lelo ndu ivingwa vindani ya mbua maratonya kulikila usini katikati wathwake lani chokia cha seobwa na chati wakite kivingwe asaile balikile thina nundu andu mamboda boda kwa na mota sio kwa na ngikia bandu mangale mota ngali sio kwa na ngikia ba tothi wana thina nundu akwithi wa pesa na siku mangaleko ya Kangundo hiyo some ya Kathiani ningi siku makathiani hiyo some ya ngaleko ya Kangundo na kuma kiao kila cha bikie kwa na ngika ibethe thina mwingi nundu akwithi wa ciana na hizo zele wa kuthi skulu na kubika skulu nundu pala siku izela kwa je ndeta skulu kana witho sinukite ni bandu batailite kwa hiyo kulia mbunge wa Kathiani bwana Robert Mboye mbunge wa Kangundo Fabian Chule mubikie na kubika buta mabikie na kusakwa nando muke amolile theno la wende bau na mubikie kala ata contract amine kusobia kiao na kubikia na ukibingwa nikenda mathina la maende bau takwa na geka kwa motorbikes na ngali cia ene kaundini ya Masako nyeni toboni mutisia Tuelekele kaunti ya Kitui vala spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo katisia nuwetie kana ngusanisho cia utongoi wa Wiper mbunge ni isiumanitwe na atongoi amwe kulea kwati ya mea ya mbunge na chama cha Wiper ainena kilunguni cha amukava mutongoi TV kiokoni cha umundi Kinengo ni waisie kana MCA wa Chuso na ulani munyoki katonyi na anyuvwa kwanzia ilaya ilete kutuika ndongo ya ala ainge na ke Daniel Ngoima ula unanyuviwe tawa muguni wa mutalisa onakenda na ati yanze ilasi ilete ona uyovo Kinengo ni waweta kana
kuthukuma nukwithiwa ithukumana utongoi ula unanyuviwe kala ula withunyumwa kimiao ajana nangana nukwithiwa yendea kutetea mavata ma amemba mambunge ya Kitui. Livoti yake Erastus Nzomo. Kavinda kangusanisyo sya utongoi wa chama cha Wiper siendea na kwikinyia mbungeni ya kaunti ya Kitui. Yu spika wa mbunge Kevin Kinengo Katisya ni watu la muti MCA wa ward ya Chuso Munyoke Katonyi na munyanyai wa Kitui Township Daniel Ngoima kwa kila ukueta tamanendi utena miao na kwisukumia utongoi ni wangaleko yala aingi aiweta kana Katonyi na timu yake ni moma yekiye utongoi ni na maandika valua indi ti chama cha Wiper otondo kuna weta kana nemo manandikie balua tichama cha kiama kiandika balua kila nonie kinaleta idea kiama nonie balua no mheshimiwa Ngoima andikite nonie secretary general Wiper amusungia igwetha kiama kie copy kaikya bwethio ni kie kiro CC no kuona amusungia mwitu kwatie balua waku wale musakuye Ngoima tawe majority whip na mheshimiwa Munyoke Menzitawe majority leader na to wish all the best. Okay. Na yu ando mengi menia kwazia uzuni uamuzi wa kiama secretary general kana ula nene ya kiama kia Wiper akitie kukonfirm kana kwati balwezu na mata ama uishi uthukume muzio uzundwe mwe wa kiama katika maondo ama kumia majority leader na majority whip kumebelani kiama be uamuzi kia umia baye ngona igwethe ya mathime kalanzi mewe nek neko komana nega umi waamuzi na ando menge kulikia party leader wito wa kiama kia Wiper kaone utebalawe nikweza kwetha lazima kwenda kukita maoza ivela menie kulikia party leader go kwanzia kwa jano Katula Maluki maoninge party leader ndaya na moni momoto oninge katiba kake mandaya lazima kwenda kweta kauzu na kila party leader ananeni bano kwa Mutonga Kithumula anaisie uamuzi wa kiama uningo ndaya nukona na uamuzi wa kiama katika maondo amende runamba kuma ainene ya kilunguni cha Amukava Mutongoi TV Kinengo ingi ni waliana na ndeto siakana nukweke angaleko imwe ya MCA wa ward ya Migwani Harrison Maluki na munyanyai wa Kanyangi Boniface Katula aiwetawe ongamite na uwo na ngaleko ya Katonyi nivo vema MCA alamenda umumya kivilani indi kithito cho cha vunyanguka igwethe anyenda speaker dile kwa tia meyao nondo okea siasa naona atia meyao ukweli ni kana timu ezu na baiba ndu okwengemea baiba ndo kwengemea ukweli ni kana timu ezu ikwete nduthi ingemo menda kumbumia ingemo ingi tu ukweli na record zipo okay ima kuona ikuza kwa menda kumbumia na ukweli ni kana timu wengi ya the current leadership ikwetha nzukumana moneza me nondo nakwa ona ouyovo mutongoi uuni wasekana ndena thina na kuthukumana ngaliko ona yiva ethiwa atongoi asumelika utongoi ni kwanzia ila yailite na kuatia miao ayathana kuendea kutetea mavata ma memba ma mbunge vala wasya nusio makane wa kinandu cha ward kila mundu watu majority leader na majority whip katika kiama kia Wiper kila mundu na kizo lakini oza utongoi kwanzia ila yaile niki ume MCA taniyo kinandu nyen ithai kuthuka tani thuke ngukitabe MCA makwa tukwate World Development Fund lakini before you get Erastus mtu ngengavana wito mobea muno kutha ngavana katika ila serikali yake ambe ni wanzije CLID projects no yuki analikie endesia ngavana mobea muno ikuza kwethia kilindi ipisu sitetha ze muno kuza kutha kila ward nizi ini kwete kindu Spika Kinengo ingi ni wavuthesya uneni wakana nukwatanite na ngaliko ya ule mbungeni ya Kitui kukinyangia nthi uthukumi wa Governor Julius Malombe aiweta isu ni siasa ivitetwe ni ivinda so far kwa uyu Governor athukumire nesa na mbunge ya Kitui thukumire nesa alama kwenda kwete ngusanisyo na kubuana ni miasonoke imuno ithita mbunge ya Kitui twende kwitha twina ngwatano na serikali itu ya Governor witu Malombe kavindani kau Kinengo na ula ni memba wa chama cha Wiper ni wasekana amwe maatei ma chama ki nimo makuni yangu ngusanisyo aiweta kana vevata ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka akanewa ndai ya ila ya ilite ingi ayendekethia ma MCA ma Wiper mbungeni ya Kitui makomane na kuthinikia uthukati wo we mundu akaandelemia ngukita kiama kia Wiper Kinengo yu numito speaker kando so mbaitu followers ma Wiper tunene ukweli twake kiama
no amama kuyita followers ala supporters mama kwana kwete nduwe kiamani because mwende division mbunge ya MCA make makia wipa ona kulanza ve division munene witu ende kungamia bipartisan talks ni aibu muno ukuza kuthia atongo yale mebanzi mama kwana kuya munene aibu nangwasia very soon ningo ngari kwezi majority leader na wipo wake mete meeting ya MCA monze ma wipa ona mambe nani the bonge hapo tuyekalenzi tunene mondo makiama munene ningo ndaya kuza kuthia twanzia kubuthia munene witu that okosa muno ala ma supporters mengi ma wipa kugetwi ukwelikana menge ne momboa makwazi ni ngubuthia party leader wito wake magia wipa ndikyo wondo kya make kwasia nangwazi yome mukambekea wangu ninge party leader wakunda na party leader kone muninge ndaye muno tekala makwana kuomboa mona we muthenya atomwe ngabuthia party leader wito mbunge ni Kitui ngaleko imwe etongwe iwe ni Harrison Maluke tamotongwe iwala aingi na Boniface Katula tamokoni wa Mutalisa na ngaleko ingi Munyoke Katonyi ne wandongo yala aingi na ke Daniel Ngoima mokoni wa Mutalisa ndilivote ya Vilingi wa Mauvoo Mutongwe TV nita Erastus Kithuku wanzomo. Tuisonga na mbe na mwa yumbe ni makulua kuikiambe mauswani o maseoma enendi ilame udhukumini wo na muno ilame uvitukithia mitalatala ya mea ombungeni nguthu ya ayumbe mamwikio wa sabato kana SDA ni maweta utongo imwelu kwa enendi ni ula utongo eswe ni mauswani o maseoma mauvundisi o Mauvoo museo na muno ivindani silikali yende te kuvitukithia mitalatala mingi ila ikuoneka yende kuvinyia enendi livoti yake Benjamin Mwaka. Mwavuli wa ayumbe ama SDA makumalita kwi omonde ni waweta wasi wa ayumbe no waile kwitha ula wa enendi hivinda yonde. When they bring bills to Parliament, we first think as this is what I would be asked to do or not to do if I was at home or in church or doing other things. So then I wear my legislative hat, first having thought along how I have been schooled and how I have been brought up. Ni mathingilela kwisila ngwatanio iyo ni meokwatana na ngwatanio cia ayumbe ila ingi si mbungeni ta ya ayumbe ma ndini ya Kikatoliki na ile ya Islamu kusukumisia miao miso ya kulunga mituo mwikio na mwana wa NND. As time goes, legislation might come when other legislation will be inhibiting worship, and we will be alert to that effect, that the freedom of worship and association are not interfered with, especially in this country. Utumani wake speaker wa bunge akati Moses Wetangula na ulo athingililwa ni munini wa speaker muyumbo wa Muhaya Omboko Milemba nuathingilela ngwatanio ya ayumbe muno kimwikio ni wonanyo wa utongo iwe na chendigisio cha mawathimo mangai one vindani ilanthi viende kwisila itulumo syake utongoi. The seventh day Adventist Parliamentary caucus has the potential to play a vital role in promoting inclusivity, religious freedom, and social justice in our legislative agenda. I have no doubt that your commitment to service and your dedication to the well-being of our society will guide your actions and decisions. Ngwatanio hii ayumbe ma SDA the utongo ine wa mwene kivila Martin Peter Wino muyumbe wa Ndhiwa. We must start thinking with innovation, creatively, to also be a part of this changing modernization, so that we are not only professionally aware, but also technologically aware. This kind of caucus is one of its kind. I know we've not had this for a period of time. And what has impressed me is the professor is saying that we should be role models of the youth. And I believe that is why we are able to be members of parliament. The youth bulge, the percentage of youth is so high that if they don't support you, you can never be a member of parliament. We are losing so many young people, especially in this elevation, when they are appointed, because there's no mentorship. They branch into other activities, and we lose them. But these are the engine of this church.
So we'll be organizing conferences, mentorship programs in schools, in universities. And so we believe that the members that we raise from our churches are men and women of integrity who are in the right place to formulate and to lead out in laws that govern this country, to lead into prosperity for all our members, not only Adventists, but for every Kenyan. And that's why we are so happy that today we have inaugurated this caucus that brings us together so that we can work together in harmony for the betterment of every Kenyan whom we serve for the glory of God. We say amen. Vilingi wa Mauvoo kumva musino ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Nayo serikali ya kaunti ya Kitui utongoini wake Dr. Julius Malombe neumia kitheka cha eka ile na kunenga movea wa koti vandhi ya Kenya kila kiutumika kwithiwa kiaka koti kielelo kinene no kola muvivinyane wa andu ula withito wikosi wa koti ni munene wa Kitui na kwa ilia udhukumi wa maofisa ma koti uo mbulwaniwe kamishna muveani usuna ulaani Caroline Zilani kavindani kala wane na naandiki Mauvoo itina wa kutambuka ofisini wa gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe Otondu Onesmus Talo kutueleza. Ni uniko munene kwa movea wa koti wa Kitui tina kunengwe kethekana serikali ya kaunti ya Kitui cha eka ile kila kimanyenyoni wa Kitui cha kati kwa koti na kuala kuvivinyana kwa thukumi koti ni wa Kitui kinu kila makomishana muveani wa koti na alama atambuka koti ni wa Kitui maweta takithitwe kite unengane uthi wa thukumi mwailu kwi NND ina nandiki Mauvoo kamishana wa zama isu Caroline Zilani wawetakana gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe amanenge kwanza kiuti na kutambuka ofisini wake kwa koti no kana kwa ilio thukumi koti ni Kitui umundi kwa chani tuthiwe na mkutano na gavana wa Kitui na maundu amwe tuthiwe twanenanya na gavana ni witikilile kukwatana na commission yitu na judiciary kutukwata kuko maunduni ma kuhakikisha kana akini abikia mwenendi governor ni withiwe atunenga 2 acres cia kitheka ni kana withie koti ni wathi kwithwa wakwe kisioni kicha Kitui ingina weta makoti maina sindu cia vata kwa ile uthukumi wayo agenda serikali ni kwikia budget muviani uno kana kwa ile uthukumi wa makoti bamthi ya Kenya lakini kindu kimwe twethwa tuona kinene muno especially koti no wa Kitui ni kwithiwa vena thina wa infrastructure na thina usu tutono umina nesa na kwanzia ila ya ilite tuyanenge budget ino tunenga wa judiciary ikaongelwa withia nitwa kwata kunenga athukumi alame uthukuma ba conditions nzio ila matono uthukumia na pia withie mwene ndio lokuka ku access services cia koti ba onake ni watreat wana dignity na nziela ya elite Ona wivo Caroline wawetakana gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe wathana kunengane matangi makibu no kana kwikithia makoti Kitui mena kivu cha kuyana na kutethesia NND alama vika makotini twitembea kotini kumana kukomana na thukumi alama thukuma kotini isu kukomana na mwene ndio lotumia koti na kumana mathinala methwa mena mo kana maundu ala methitwe maithinesa thitwe munene muno wa kiunga likweno ni twakwata matangi na twatiania unduni ucio withia thukumi alame uthukuma kuna mwene ndio lokutumia koti situ twendea na kuengage na mwene ndi ni kana withia maundu ala tukwikanesa ni matutabia ula kungi methwa tutona ku extend to extend services isu sindu ila tukua na siteo inesa nimeututavia Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui nito Onesmus Chalo Nandi musiasi livoti suye kuthio ituto andini wa uthiumo wito wambe tuisio kithia tuithio na Mauvoo angi kautando kadhiwasa Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini musio twakoma na nthini wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania twende joo kidogo twende
go bundi as you get. You apart from part you know around this children to 90. Mena sinduni na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe ulawe na kinengo cha kwana kabyesindusia nyumba kana interior deco kekio baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wambali before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asi akindu kila nisi ye nita ku confirm kila nisi kana ni chaguo Sawa vyo iziva Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kibathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbeya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa 4:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwakato wawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wikayo ndo kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eba uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani ko yanza ni mausuwesia one we atikoke Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Karibu ngembeni wa Vilingi wa Mauvoo. Hivi ndani aimi mande na kuyombanisia kuvanda munini wa director ulongamete isasesi ya kuika ukunikili maundoni mawe mivandi ya Kenya na uedhia wa Indona Olani na Kitali Felista Makini ni wakulia aimi matumie mbeu ila asiketo ukunikili nikana kuongelanga ngedhasio na kukisana na dhina wanza ula uidhitwe uikumbilize isio kivathukanio vandi ya Kenya ni uneni ula uvikie kuithio ikuato mbau ni mawisa angi kuma kisesene cha Kalro livo chumba nitu niwe Daniel Mwongela. Dr. Felista Makini none munini wa director isesene sia kweka ukunikili maununi mawe mina wethia wa Indo vanthi ya Kenya ni wakulia aimi vinani maende na kuyombanisya nema na mbua nene matumie mbeu ila sivikie wiki wa ukunikili ni mivya ya silikali nikenda kuingiva ngetha na wetaka na kuvanda mbeu ila iminite uvandwa ni kutona kuwete woleku munene wa ngetha. Na hiyo ili tuweze kuatia wakulima moyo sana ili waweze kununua mbegu iliyothibitishwa. Mbegu ambayo haijathibitishwa ni ukweli mkulima atajaribu kujichagulia mbegu yake aseme hii ndio nzuri, hii inaonekana nzuri, lakini mara nyingi hawajui ya kwamba mbegu yaweza kuwa na magonjwa ndani. Na hayo magonjwa ukiendelea kupanda
basi mazao yako yanaendelea kudunishwa na pia unaendelea kuongeza ule ugonjwa wa mimea hapo kwa mchanga wako. Kwa hivyo hata wakati kama huu ambao tunasikia kuna mvua ya El Nino ambayo inakuja, ni vyema kila mkulima sasa hivi aweze kununua mbegu iliyothibitishwa, na hapa kituo hiki duka hili tuna mbegu ya mimea mbalimbali. Inkitaelesekana nimekuendea na uvingwa isita ithi nikienda kuthengea aimi na kugithekana onthe ni mavikia kwata mbewela ya elite na kuongelanga usiao kana moloto wa serikali kusila muviani wa uemi. Unajua huu ni mwanzo na haja yetu sana ni hapo tuweze kufungua maduka mengi. Kwa sasa kwingineko tumefungua, tunaenda tukizindua maduka kwa vituo vyetu, lakini matarajio yetu ni kwamba hapo mbele tutakuja kuweza hata kushikana na wadau wengine kama Agrovets ambao maduka mengine tuhakikishe mbegu zetu hata zinapatikana kwa urahisi. Kwa hivyo hata hivyo tutaweza pia kutazamia tunavyopanuka tuweze kuweka maduka kama haya, maana hili ndilo la kwanza ambalo tumeliweka nje ya kituo chetu, tuweze kuwa na maduka mengi kama haya ili kuhakikisha mbegu hizo tumefikia wakulima na mbegu zetu. Uneni undu kwa toboni Robert Musyoki unanaki wenda mivia ya serikali na ngwatu ingite cia kiserikali kwosa mbeu kwitene na kugithekana aimi onthe vao kamba metha maikwata mbeu kwitene na kuivanda nikenda kutumia nesa ivinda ya mbua. Na yuni batu kwenda kwa cia county government ona ti county government yoka alangi ta ma NGO kana ndo alangi metha batonya kwithwa matethea cia aimi matethea cia muemi patonyeka uka itene ukethe mbeu ni muosa tene kana ni mwadura bia tene mbeu la mukwenda kwosa nikenda usethia aimi maitu talame papa kubi na itu maine tha matena mbeu nunu mbeu pengine ni street twaye kwasa lakini atwitethia aimi maku maitu mababa kubi itu makuli kana itu mathuthia withe ni moka na mosa mbeu cio tene nikenda withe mbua iyua mbeu no yite na wina cio kwaku. Daniela Mwankela, Mutangwe TV, kumva Kalama kauntini ya Masako. Nake munini wa President Rigathi Gachagua ni wakulia enende ala matuite kula kwina mwisio wa kiu mathame kwa mituki. Gachagua ingini wakulia enende ala methi ya mayenda uthukumi wa mituki no makuni mivea ila ya ilitenikana kuhitana na mbanga ivindani ila mbua ya El Nino evaniwe kwithiwe yambi ya vandi ya Kenya. Ni wakulia Kenya mavande miti kwa wingi na indi nene andini wa umbano wake na magavana vamwe na maminista na maofisa angi serikali ni musini kwa kekare. After a prolonged drought of almost 40 years, the worst in 40 years, we do not wish to lose lives and livelihoods. We do not wish to see the 1997 El Nino situation, which more than 1.5 million people were displaced and negatively affected. We must safeguard the gains we have made since the rains commenced. That is why we must prepare properly together as one. We note with appreciation that some counties and partners are already establishing structures of mitigating possible impacts. In particular, I wish to urge counties including Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, among others, to give priority to cleaning and unclogging the drainage networks. We also recognize that with the expansion of our towns, we have not matched drainage systems as required. As a matter of urgency, we request counties to prepare artificial waterways. This will include surface runoff and risk of flooding, more so in residential areas. On this note, allow me to also draw your attention to mapping out burst or non-functioning sewage systems. They are a health hazard at this time. The national government administration teams are ready to work with counties to prevent spillage or service runoff. El Nino is beyond county governments. El Nino is beyond the national government. El Nino is beyond our development partners.
That is why we must work together by leveraging our diverse capacities in technical and financial resources. A synchronized strategy will offer a methodical implementation matrix of the mitigation measures which we are refining today. One of the key components of our strategy is sharing of information between our teams as gathered from early warning systems. We also agree on execution of duties and responsibilities for a shared win during and beyond El Nino. Nake Christine Mweni mwaito ula unahatiwe na maumisi ya itina wakuvithokiwa nenzo chumwane kivitoku kisioni cha wande kila kiwodi ni ya maswangaleni kibwezi kauntini ya Makueni ni wakwata uvucho munene itina wakuivyo angalama yake ya sibitali ni mundu wango ya ulau na umwewa atongo ikuma kibwezi ya umiloni ya asua kwa isitwa George Mwangangi. Mwaito huu ula uende kuiti wa sibitali ni wa Makindu ulawi kauntini isu ya Makueni anavithokiwe nenzo ende na kwethia na ende nenzo ila siende kwethiwa sinyamasia ende kivathukanio odini isu ya maswangaleni vamwe na kibwezi ya umeloni wasua twekwatiane na keke ni Molinge na mwitu nyewa Christine Mweni Jennifer Musenyo la uende kumutetheisya kavinani ka kukwata uti sivitalini wa Makindu ni kauntini ya Makueni nikana Christine aende na kuithia tofulito aketo ili wakeli wa chuma kivitu kavinani kala wakitanie na kiko kicha kumachamu ila wamionie ni wasembie anondo ko kwito kwe makoma ingi linganya ne ko wethi ondo usembete no we yukite na masembania we onandesi ondo wabikiye kubikanthi yunje we amiona ye yulu na ke endi imokome po ondo amiona la ko yulu na bauni yande na mutembua ya mutembua ya mumisia o muno eva ela ya mutemie yona ndaka membingi ya swaniani wakwa na ya tambuka yendete kumana na kwetha vatai mundu vakuvi wa emosi kumutetheesya Christine ilasimika kwiyukilia vau na kwikusyambikia musiulo vakuvi kumantha utethio itambela kimio kutete na kwitha vatai mundu valenge walasimikia kuona simu kwa andu mavakuvi mamusi valo akwati utethio na asimbwa sivitalini wa Amref kibwezi kukwata uiti wa mbeeni mbewa kuthamiwa sivitalini wa Makindu vala uyoyu vaitoelesya taukwatite kava umana meani komete va sivitali akindundu na wate wongewa ne wanende na sama daktari mande na njule kila ndeze thina mwingine ndeze siana sia komosiondo na itie kila kiendeye na kana ke form 4 kewe kamutiani na ninya na shungulika nako na nina kangi ka grade 3 nindi sirtende ya tamu susu ileu na weekendu na ninya ninethe yangi uthukuma. Huyu mgonjwa alikuja hapa wiki iliyopita akiwa na hiyo majeraha ya kuumizwa na ndovu, na tangu avike hapa amepelekwa theater mara mbili sasa kuosha kidonda na kutoa nyama ambazo zimeosha katika kidonda yake, na kulingana vile naona hata leo tena tunampeleka theater tuendelee na kufungua kidonda na kumuosha tena, na naona yuko kwa danger sasa, ametoka katika hatari na anaendelea vizuri, na akiendelea hivyo ni kama muda mfupi tu aanze kurecover vizuri na aende nyumbani. Christine ulona ati niwevu yake kwake kwa omena kutembwa muno kune kwake kwa kaninzo neweke kwa chame toke changu sanisyo kate wa ene nthena na mosi ya kithekani isioni siya kibwezi kauntini ya Makueni etina wandole kithamo waito ni nzo iwodini ya masongaleni na ila ya mutoto wandinde ni wa miena iminete kuvetuka nzo ilao yusiende kuna maasi ene nthema isiyo yitu na wakukelanilia kuma mutoto na wana mua savo George Mwangangi umoa tongu imangoja ule kuma kibwezi sti kauntini ya Makueni ulo adhoki ya mwitu Christine sivitalini uwa Makindu wakana na kwa dhana kuthine kiangalama yonde ya uiti ya mwitu uwa itula mute kuikusya kwa silikali kwiki ya waya wa stima kuma kisioni cha wande iwodini ya masongaleni vala umineta kufika na valonzo usithito ikinanilia kuma mutoto na wana mua savo na kulika mawekalone ma enenthi nenzo viva tangwe nthini wake sio kitu kuwa ndei ni kanado matana kwithia na Mauvoo na ilanga nabwa katongeanga imuvea munene pio nundu kwa senyo
ona ndi siondo ndona kwasya nitumungamia bill yake hiyo the Christine pa hospitali na noisi hospitali maitu numethite kwa mathina ukeza ni motu mwanda wanza na ngalama yonde ya hospitali tumungamia na tithitwe twitagwa kana waya ula wa kusia nzou ciikoke kulika kula kwi andu nukwikiwa na twewa 50 million ya umiswe na mpaka umuthi twaisa kuona wia wambi ground o wiki nthelu pia mutumia uno waiwe ni nzou o tuyusua mwaani kana ngola mbaa na ii niyo ya keli na ona bwiti na chua sini ni mwe kuya ngaliko cia mutito wa ndei ni munewie kana be mundu no iwe ni nzou kwa uni tukulia serikali ikati milatalatala obamo na KWS nundu mondi andu ma mwaani kana ngola mbaa kana masonga leni ke kana maamuye kuwa nzou makakwata na mako wanzo wethia andu skali ma KWS mabigie na makabakwata makamege ambeni makamege andeni indi twinaona tuesu ya serikali kusemba kuka kutangia andu kana kusia nzou siikoa ya andu kana siekomezie andu masonga ni mwewie nzou ingi sie kelungu bakuwe na dua na pia kuya mutito wa ndei. Ndilivoti ya Mutongo TV kuma Makendo kauntini ya Makueni nyoneta wa Ken Mulinge. Nandi usuiwa muthia wa Vilingi wa Mauvoo kwa oyu ne yakutani ilungu lengi onengelelio va Mutongo TV nyeneta wa masi wa KITAKA ula onengelea Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Dida.